Hey, sắp trong mình cái đua mà sẽ mình giấu căn niệm về cái tita American mà và dân cáiron try on nhé. And yeah, Sister, I would request you to be ready. If I am loads of vocabulary, I would ask you to help me out. Sa takin, hey, tuntruma kan program hi unano Marian Voikat miron phone hey hetiang program hi kan hoi hotat iron tel theichon atia. So ka first response kay takchu ani I mean I'm not going to be the right person tin kan chang ta asan chu hey Manipur Atang hetianga apprentice ti thei tur kum lama po senior o mga chon ko ran lama po senior tam nol don ti kahia. And second point trong hi ka boy ani chuwang chon kay chu an ni tur tak ju kan ni don lo tin kan chang ta ma se chu ta chon heten ka ril rual thil ron lang pakhat chu hey Kolkata culture kania. So last Sunday kan Kolkata ka ju pana KWS worship service preaching ka ju pia chon Monday Tuesday kan interview le na tho tur kania kahan thok zo nimin khan karon kir le ne chu hai hetiang ka itinerary po hetiang hian nia chuang chon in program and in collide mai thei kati kate ma se ka program kha soi tuang khan kalkat program khan nimin khan karon kir le nimin khan aizol karon thleng le ta so son Mary and see how it coincides pathin rem ro ra nianga tia a timing come on so ta chon ke pan if that is probably ka tia ka deny ngam to lo so chon ron ding tho kani ber mai ani and the next thing is this is my first time to aizol ka voi khat ron kalna and then at the same time hey mi zo tronga heteng hun khamang a first time tour ni le nga la chuang chon ka hopur lu tu ka ni ka hopur lu tu ka trong tai tam I pray the Lord and that's why I'm going to try into Mizo mo south hun gen lo I'll not speak long asan chu athu kan boina Manipur boina so atlang puin in prefecto ti chu country ma se tonight I just would like to present what we find ma kan mu dan chin te nang ni point in riat ang le ai in mil don lo po ka helo ma se hetiang hian ni ti hi han soi kadua chuang chon karon ding kania a topic atan point understanding the Manipur conflict 2023 tun truma Manipur kan boina ti hi anita kan topic tur point hey soitura soyangin pastor kania came crusade vela preaching to country trina ma se hetiang tu nizana karon present tur hi pathian thu sermon tur ni lo wang hen har sa ka ti zol le asa sermon ni sen bible kan kau nga kat du kan prepare kan ka soi mai don ne ma chu and then as I prepare spirit anointing angelin spirit Holy Spirit in min thu mangzel han ka soi don ta ma se pathian thu chok ni lovin socio political and religious conflict of Manipur ha soitur kanita mo kan kho tlang nun chuan kan sarkar te englo din mun le kan sa kho din mun kha ni ta chuan hetiang present tur kan ni ti ka hiat tranga Bible chang ron lang ma saber chu hi ani hey anita 2 Timothy chapter 2 verse 15 nang John pathian lom zong mi na thok tu ma ni na za puilo thu tak chu dik
takamang tim nitum khat angche mo rightly dividing the word of truth nizana kasoi tum kasoi tura karon in both sai hi thutak chu ani don hi kadu berania mo hey keima narrative chow nilovin one sided biased narrative ani ang ti hi kalhawani cho biased narrative nilo turin nakina kan pastor opening prayer pastor po kana soito akamo hetang tuna statistic chirang rangama anmanin nizana kasoi hi kanuna uten hangai se a bias sa kan min ngai don ta ma se pathian fa te kan nia wang khan khabai bias takahan soi kha kadu lo ani pathian thu hi dik taka soi mo kan du anga tuna kan Manipur boina po hi pathian in adik ati zonga present lo pal he ka thawani mo so ang rightly dividing the word of truth kan hermeneutics kan ti digangai tinani cho pathian thu apo hen hermeneutics pathian thu letling ji hi kan film kur lo chuan kan boy trin ani mo chu ang chun ni jana kan soitur po hi kan hermeneutics hi adik lo palange ti khlau lu tu ka chu ka trong tai na sat na ber po ni mo so ang chun hey nang ni po thani chong zet in trong try to ma se in trong try na in hermeneutics adikem ti kha ni jana hen in chui la ka du ni mo kan zo fa chan pui te torna ni tia kan ti salamakan in connection na chu ngai tua khami chu hoya in trong try ni chin in hermeneutics ka adik lo pal the ni zo ang chun hermeneutics dikta ka kan trong try lo chon pathian point min sang don lo ti hi min sang lowang ti hi ke ka interpretation khanita mo so ang chun ni jana hete han present tai la so yang khan the Manipur conflict tuna kan buina hi enge narrative sang ma hey kanuna te narrative hi soitur chu atam wewang ma se toy zong kan soyanga narrative pakhat anmani narrative sang-sangan niya chon a first narrative achun it is a communal clash between Kokizo illegal immigrants refugees and the Meiteis anti ne mo tuna kan boy na he anmani soi dana chon hey illegal immigrants mo Burma ram anilo le Bangladesh atanga ron pem lut Manipur mi nilo zo na thak tele meite te in kara in boinani anti mo pakhat ha an mani narrative pakharania ani na chun religious persecution ang poin toy te kha religious persecution ang poin an han choi chota especially kan central sarkar nen in zom an niawangin mo an ma ni favor mu na turpon yang chu an ma ni favor mu na po ni turpon yang chu hey soitang khan ke ni zo na thak te Manipura ho hi thlang puin Christian kan ni ta mo chuang chun Christianity le an ma ni sa kho in doang khan an soita Christianity ran mani sa ko indo an soya chu Christianity kan ti chunga hen ke ni mi zo na thak te chu ni lovin an ma ni me an ming po han lamila me te zinga po Christian an tam nol to ani an ma ni church te kha nat satakin anti chia chu wang chuan hey Christianity le an ma ni sa hu in kara in englo conflict ni ang khan po an soya zon kan siema hian het hen a soya ne ama sa takachun it is a misunderstanding between two communities at mai mo hey an ma ni timai ang mai te tele ke ni zona thlak te in kara in red thiam lo na ni ti khan a soita abana adota chun hey a narrative kha Amazon aron be lap sa nge ni lo le aron englo adang dai na ron sai nge it is not a communal class it rather is a fight between the government of Manipur and the Kokizo ethnic group atile ta ni so mo
ให้กันเสียมไปเองอัฐอามาเองเราเมาจะจังเงินอาศัยชวกให้ทีวีอะมั้งทีวีอาศัยค่ะให้community ขัดเลย community ขัดอินการอินเฟียเทียมโลนับปออันนี้โลมณิปูร์ government เลยให้โจนัดทักเตอินการอินบุยนาอันนี้อติเลตาจูมิโจอาศัยเลยประกาศเงี้ย it is a problem created by the narco terrorists of the Kokizo ethnic group อติเลตามั้งให้บุยนาให้เองโล now ให้ general public อินอติอันนี้โลให้รำนวยมีกันเตียงใช่ไหมรำนวยมีกันเตียงมาสามาคัน narco terrorist มิงค่ะอันวอลเลตาอันมานี่อาวางให้เตียงบ่อยนะฮิอุมานี่ที่ขันอันสวยนี่จู่ๆnarrative กันเสียมัน narrative เนี่ยอัลลาสะกันอุณเอาให้ไม่เตะจังอ่ะ last narrative กันด่าดูจู่ให้โจเฮียนี่ที่โพสต์นี่เลยเป็นมาเสให้เห็นa general อันมานี่ narrative ขันตา last จน committee coordinating committee on Manipur integrity Manipur ฮีเองเราManipur ปุ่มขัดนะเองเราบทเช็ดโลตูร์ตีตุมาให้ committee อินดินันเนี่ยอันมานี่เห็นโจนาทักhow he narco terrorist ตีนมินฟัวจู่ๆจน narco terrorist how จุงอ่ะเห็น7 June นะคัน war อันพงตานี่ค่ะมั้งกัน Home Minister พวกมิตรสาขา30 May to 3rd June ครับอินฟาลเอามาค่ะอามาฮอลเล่การขัดปอดนี่เราวินให้กับคอมมิเตเห็นอามา Home Minister ป้าตัวเองเรา request พอเองบางไงเราเวียนให้กันนี่จุงเห็นวารันปวงตาชุดเตียงจุน narrative รังเอาเนี่ยมั้งin เรื่องซัพพอร์ตนี่ไม่เท่มาเสียให้แต่เห็นกันเสียง within 30 minutes จอกตัวมันเนี่ย the present situation นั่นสินะกันใส่ซองครับกันอุณเอาเตกัดตีตุนแข็งเฮที่ตะการส่วนมีทาร์ดมาคันคลางมีสองเห็นมณิปุรไม่เตะที่กันริฟเฟอร์หุ่นอ่ะกันอูนาวพายกันอูนาวเตกันติเทรน especially when referring to their spiritual when giving concern of their spirituality มั้งเฮ้ยแค่นี้ทางมีคริสเตียนเตเฮียนอันนี้จริงอะรองกันโบลามิชชันนารีเตกันตีระช่วงจนอันข้าเราบอรัลตูร์ให้กันง่ายงั้มหรือว่าช่วงจนมิชชันนารีน่าสัตกินกันทกะช่วงจนกันอุณเอาเตกันติดช่วยนั่นนี่จู่มีทรีมาคันมาสิวันน่ะเห็นอุณเอาเตหันติดูลงง่อยกันจิงอาตัมตัวนี้กัดดูนี่มาสิตุนแข็ง as a mission leader ไม่แต่จิงอ่ะ missionary นัทกตู้how to ประคัดกันเนี่ยวางป้อนอย่างจู่อันมานี่กันเมลมา our enemies หันตีตัวที่กันไงตัวกันพันโลลุตุกันนี่กับเมลมาตีไว้ขัดการใส่ชวนนี้การใส่ชวกนี้อาการจู่การมิดเลี้ยอัตลับปุ่นนี่อาศันจู่ unspiritual life ก็ไงตัวมั่งตักสัตย์กับจนกันนี่มีอันนี้ตัวนี่มั่งมาเสกกับ spirituality กับคลาเราเห็นจะอับพันเราทัดอันนี้จู่กันเมลมาหันตีตัวเขามั่งโอ้ใครตุนแข่งกันอูนาวกันเดียเฮ้กันโจทนาทลไอ้หมาพวกอันหมานี่ตาตัวใจน่าสัตว์เวเลยอันหมานี่กันเวเลยอูนาวแต่กันตีตำกันตีด่านข้ากันไงตัวกับพัลโลนี่มาเสตักษะนุ่งกันเนี่ยวางเงินตักษะจนกันเมลมาตีตุรินอันรอนหลังโชฮิจูอันนาอันนี้ช่วงจน
enge politically min interpret te chun chu minoi lowang ma se as a pastor, as a spiritual leader mo chu ke ka riru ka put dan ani chu. Okay, let's go to the next. The present situation. So tiang an mani narrative anti lion attack me o chen he tiang hi ani zo ani kan ti do ni. It is an ethnic cleansing of the Kuki Zomi Mar Mizo community. Zo fate mo zo na thak Manipura tranga Manipura zo na thak te zong hi enge tha vector ti kan tiang em an ni lo le Manipura tranga kan zavaya no chok turti an riru ni te kan mu dan ta cho ti ta ka chon anilom tu na hen in fala zofa te pakhat po kan tolo kan kat di do ni tolo ti la chon hey new lambulen area son kathi pon kathi mayang tia mi som ni vela no mati tu na hen zo kan zona thak te mo mi som ni vel chunum ma se adang zong chu in fala pakhat ma kan tolo mo in fal chu ni lovin hey an mani mei te venga mei te district songa pakhat ma kan tolo ani chu wang chun an mani riru chu step khata chun an success to ani an district atangin min not chok to mo chu ni lovin chu ba ka Manipur atanga no chok tur tha chil tur he min tu mani ti chu kan mu dan ani mo asan chu enula in fala kami tribal chu naga po tribal nia keini po tribal kan nia ma se mi an tha a in te an ti cheta begin te an ti cheta kan he ko kite zo na thlak te inaniem zo na thlak te church anem ti khani chu an question kamo naga te ta ani chon tribal an ni chungin an ni an khoi to lova zo na thlak te chu khan min khoi to ani chu mo chu nia kha ka soi po kha in misinterpret ang hey emotional card play katumani lo mo affect present kani mo hey affect kani cho athu tak kani kha kani hey cleansing he ani so an manin antum mo engwange ti chu nakina karon soidon ya chon systematic displacement, killing and destruction of tribal settlement mo ti to angin apa na yan hey infal New Lambulen area hong sai veng ante how keep veng chon paite veng chon national game village ke mani zong omna ani lole langol housing complex ate mun thanga zo fati omna zong kha next by next in anron beya chon khata trong khan min displaced to ani mo min displaced to ani nakina kan how to pa po na soi kha ma point fall apai te venga tangena nia inte anhal sakamo so tiang chun hey mei te ten khatiang rilu keng chu ni lovin khatiang na kha an thok ani ti kha han soila chon hey state sponsor exploitation and subversion of constitutional protection ti chu Manipur Sarkar hey mei te public general ngai tu na chok ni lovin Manipur Sarkar hoi khot na nuya hetiang nai an thok ani ti chu kan tinga mani wain hen an mani chan an oi lowang san chu kan sia ma hen enge soi unau kan ni kan za in Manipur Sarkara irinna ingarangu hey harmonious te kan nung le don netia bawa chon antrong bawa an soi ma se anung behind the scene chon hey state sponsor ani ije chu han ngai tola Manipura police station engzange public general in anan lut to so Manipur Police Training Center pahanggay po so capture anju capture silai more than 2,000 automatic guns and in terms of lax ammunition mo silai mu unlock so cho han ngai tola state sarkarin police te IRB te general aron lut huna public te aron lut huna in ka donetin thu pese tu main an lu ngam lowang chu ni lo mo ani lo
over to em ka expression chu ma se over lovin ka ria ma an mani sarkarin an puya wang khan sarkar khan hey mi puya ron kalpoin kan ke mani mi ne eng ma inti lo turti thuan piak ani om tak chu an pietin 100% proof so om lo ma se government sponsor ani kha khatiang atangin alang ti kha ke ni mu ziani ma heta hen pu pial thanga pathanga auma Manipur chincha ke ayana chiang jok ma nga ma ama pon hunan aman hunap asoi the karing khatiang chu ani wang khan hey public ho khan police station eng zange luran tia gun te machine gun te ammunition te anoi telen an la chok ta chu mi te chu mangin tu na hen min kap treat ani mo chu an adin mon okay and the recent outbreak of conflict, the present situation present situation na kasoi du pakhat chu Manipur government hoi hot na ani kan ti du na chu enge hey last year vela trang khan ani lokum khat ni ma trang khan Manipur sarkar hin enge thlang mi te ram ho hi hey reserve forest ani wetland ani tin mo kan Manipur paten kak tilai kum sang lai an nei to ram te kha Manipur sarkarin hey zo far ta tribal te ram ani lo hey government reserve forest ani atia mo khatiang khan zoi te tin min lak saka an thil tum hi success sen thlang mi te especially zo far te hi tuna kan umna ram hi 10% cho ke mani ta turani en cho adang zong hi government forest reserve wetland ani lo le adang dang khan an pong ta chu engwange kan ram min lak sak tu mani ti kha achieng ani lo wem mo kha antum ber chonia ama se alot thling lo wangin tun thlang cho lot thling lo wangin kan ram hi chu kan preserve free ani tun thlang han okay and the recent outbreak of conflict kami ngai tu na an ne wang khan pakhat kami ngai tu na ne kami ngai tu na success lo point mei te ten an ri ruwa chon kan ram hi an tu lutu ka wangin government atranga reserve forest enga mo han phona han lak thei ti kha an tu ma kha an lo cham point ST scheduled tribe in mei te hanin similar chon tribal ani to anga tribal ani pechon he kan rama adu duin an lei thei to anga mo chuan kan ram khamin chu sak thei don ani chu khami idea kha an manin an neya khami kha tribal ter an thret sok to wang khan an du lova hey atsum all Manipur tribal union of Manipur tia naga le zo na thak te song khom na atsum hey kan mizo zirlai porti ang mo yan yang chu khan hey third me khan peaceful rally kha an hoi hata ma se mei te chun second me khan hey kami counter blockade anti an tranta mo peaceful rally ne kami blockade ni lovin ke manin kan nei tum kha peaceful rally masih an mani kan counter blockade anti mo me nini izana kan khatang kan nasa devin keini against kan na an thok trana masih third me kan ti tum kha thadevin kan ti zawa chon dar khat minute nga hey memorandum kha Churchanpur this year kanan submita masih bandoi thlak takin kami dar khat minute nga pela kan leisanga hey kan monument centenary gate kha anron halta kami chau nilovin hey peaceful rally participant ho in lam hoi kir ho pakhat tekha anwa chumi jing pakhat po an thata chuta trangchon hey tiang violence aron erupta ani cha mo khatiang chonia masa an mani nan soi adana chon ke manin hey boina he kan sim chona ke manin mi kan vo masa ke manin mi kan that masa ni anti masa khatiang chu proof amlo ke manin kan proof te chu dar khat minute nga
kan han submit kha dar ni po ni lovin kha leisa nga khan get kha an rota chu chu chin lovin mi kha aron an lungte an denga chon an wa mi phat an thata chu mi zo chen ke ni pokaron in tran cho ani ti ke ni interpretation ni cho in oyangam chu ka hello ma se oila ka du mo asan chu thuta ka ni che so the ke ni mu da na mo ma se an ma ni chun thil dan thang thang an yang so next is chumi that 3 khatiang boina aron erap ta ka chon are mai to lova tun thengi boina hi heten akal chou zela mo tun thengi heten boina hi akal chou zela that as of that 10 July nimin pi englo estimate a chon tribal deaths thlang mi zona thak te tun trum boina a thi zong confirmed death to 127 plus ani cho mi ati 127 aming country ma se tuna a umna riat lo thi nge thilo ti po soi thelo po tam tak anum nol ma se tun thleng han confirm the 127 ania chun hey injury to 8,000 plus mo silain kap le aron thlan na in injury to 8,000 plus ania chon settlement burn or attack kanum na inte vengte anti chethi 290 plus anito mo 290 zani somkwa chung khole veng minti chet sakto ani tinani cho tun thlenge chon churches vandalized begin Manipur chu in frerangin kho pakhat tereu te poin begin pani pathuman thei ta mo chu te chon veng zani som ko anti chet lai khan church chu zathum som nga pasari vel mo anti cheta an hal po ma halwa han vandalize anti chet kha po nol ta chon in an hal hi zali sangli zanga som nga chuang ani to cho in mo in an hal hi sangli zanga som nga chuang ni ta chon tribal displacement kanum na kan in kan khwa thei to lo singa chung ani to ani ma singa chung ani to ani ti a latest statistic chu ani chon deep rooted injustice ka soidu pakharoma adang zong soilo ila poin 30 minutes ago katuma bangen heten kan soyang pani ka soidu hetahen underrepresented of tribals in the state legislative assembly thlang mi Manipur population hi kan study latest population khan meitei te 60% ania thlang mi te 40% kan neta ma se MLA kan nei the som pako cho ni cho som ruklaya som paku so MLA kan nei the mo kha politically legislative assembly hola po kan representation athalo tinani cho kha anmanin suppress min ti bangin mo delimitation te anti du lo wangin anianga chon neglect of hill district and concentration of resources in Infal Valley til trazong zong institution trazong zong infala a vain tila chon a diklo de anga ma se 90% nge 95% hi institution government institution zong hi infal district anda ane cha mo chuang chon government facility tam tak anda to wangin rampo chuang chon rampo alo nol mo chuang chon anmani private housing turkha athlem tul po ani the ani chon heteng hen hantila kan entir du chu in mu theng em budget hi hanenula in mu to po ani mai the wa ma se ni jan hen ka soi do ni he wanga hian Manipur thlang mi te zo fate kan nur ni na kan ti ni enula 2017-18 na khan Velia ti chu mei te umna district te in terms of crore 4,892 crores
Indian Manipur government budget ka an manga chuta chon thlang rama chon 108 crore chu ani chu an man mo anin khau ji chu 1,000 poni lo an mani na man chu 4,000 plus and ke mani rama chon only 100 plus crore ani chu ha an next year akan ein khau le ma se last year yes 2020 and 21 are very, very large different ta mo heti hani chun thlang rama chun kan development don lo ti na ni chu mo chu min du sak lo ti na ni so chu tiang min du sak lo wangin kan ril ru te anna a kan ngai tu na te kha anron ti na zol ani wang khan hetiang education chi sang kan te hetiang sang kan ron thlang ani ti hi kan soi tua chon heta the tyrannical rise of a communal chief minister birena ma thlang mi Naga chief minister pani pathum lai to Manipura Musalman chief minister poma Meitei chief minister po tam taka anum ma se birena he a chief minister he Meitei te tan chawa chief minister ni angin aron lang to awangin kan tur thim lo ani mo chu kan boy na san pakat po ani ti ha kan soi do ni alasa he te han soi la the way for what separation only solution mo Meitei tele thlang mi te kanin separate chu kan tan attrabel tur an manita point attrabel rang ti ha kan dan ani mo chuan chun he separation he kan deal ta he separation he enge ni don chu kan hello mo enge ni don chu kan hello ut poni mai the state poni mai the eng poni silan he separation he lo chun harmonious taken kan nu thei to lawang ti hi ke tun lai ta kan ri ru ni wangin hemi tur po hen kan trong try angai ma se engang separation nge ni don tu chu patherin a ria chon sarkar ten an ngai tu sarkar te le kan ho tu ten an ngai tu anga mo chu tun lai ta kan boi na ni ti kha ka han present du dan ne 32 minutes kamang to te hen ka ti to anga tun ni jana ka so hi what is the problem of Manipur ti ne naktuk jana pathinin hun tramin piak chon tun lai ta ka human story eng tik taka nge kan tur je nu nau fate an rap ani lo le in an halte mian vok te ni lo le tun lai relief kema kan jete khatiang thu kha nak tu za na karan soi le don dia mo ni za da chon he a root cause ani ti kha ka soi tu takani ole I'll wind up here and thank you all for giving me time, and then God bless you all, and may we be informed more, may be informed as we listen to what I've presented, and hey prayer point to riat tam na turin pathenin kan zatan kan presentation he min mal som rose. Thank you.